Umuti wa Viagra. Viagra ni umuti ukoreshwa mu kuvura ubushake buke bwo gutera akabariro ku bagabo. Uyu ni umwe mu miti itagivugwaho rumwe kuva mu myaka 30 ishize, bigashingira ahanini ku izina ry'uyu muti abantu batajya bamenya ari ryo sildenafil. Uyu muti wa Viagra kandi uvura umuvuduko ukabije w'amaraso mu bihaha. Yemwe bamwe mu bakunzi b'ibiganiro dukora bamaze iminsi batubaza ibyerekeye uyu muti. Uyu munsi twifuje kubasobanurira muri make uyu muti wa Viagra ndetse n'ingaruka uyu muti wagira ku buzima bw'umuntu. Ubusanzwe ku nshuro ya mbere Viagra ikorwa yari igenewe kuvura umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'indwara y'umutima. Amwigeragezwa ryawo rya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza, uyu muti wagaragaje kugira ingaruka nkeya mu kuvura umuvuduko ukabije w'amaraso, ahubwo abagabo bawufashe bose bagashyukwa. Pfizer ni rwo ruganda rwari rwakoze uyu muti, ariko kuva icyo gihe rwahise rufata icyemezo cyo kwamamaza ko uvura ubushake buke bwo gutera akabariro, nuko ibyo kuba ari umuti w'umutima birangiriraho. Mu mwaka w'1998 uyu muti waje kwemerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kuva ubwo ni umwe mu miti yacurujwe amafaranga menshi kuri iyi si dutuye. Reka dusobanukirwe uko uyu muti wa Viagra ukora. Kugira ngo twumve neza uko Viagra ikora, ni ngombwa ko dusobanukirwa neza kugira ubushake buke bwo gutera akabariro. Ubusanzwe tuvuga ko umugabo adafite ubushake bwo gutera akabariro mu gihe adashobora gushyukwa bihagije kugira ngo akore imibonano mpuzabitsina uko bikwiye. Ubushake buke bwo gutera akabariro bushobora guterwa n'ibibazo byo mu mitekerereze nka stress cyangwa se indwara z'umubiri. Muri make Viagra ifungura cyangwa se yagura imitsi itwara amaraso yo mu bwambare bw'umugabo, maze bigatuma amaraso menshi yirunda mu bwambare bw'umugabo, aribyo byitwa gushyukwa. Ubusanzwe ubwambare nyirizina bw'umugabo bufite igice kimeze nka eponge, matola, bityo iki gice iyo cyuzuyemo amaraso bituma umuntu ashyukwa, maze igitsina cye kikiyongera mu mubyimba n'uburebure. Reka dusobanukirwe ingaruka mbi za Viagra. Uko byagaragajwe n'igenzura ryakozwe ku muti wa Viagra, zimwe mu ngaruka mbi za Viagra harimo kubabara umutwe no kugira ubuhumyi. Izindi ngaruka mbi za Viagra harimo kugira ibimyira, kubabara umutwe mu gihe urebye mu rumuri, ndetse n'ibibazo mu igogora ry'ibiryo, kurwara umutima ndetse no kutumva. Rimwe na rimwe umuti wa Viagra ushobora kugira ingaruka mbi zikomeye ku buzima bw'uzikoresha, harimo priapism. Priapism ibi ni ugushyukwa bimara igihe kinini kandi biraryana cyane bikabije ku muntu wakoresheje Viagra. Reka dusobanukirwe abantu badakwiye na gato kunywa uyu muti wa Viagra. Abantu batemerewe gukoresha uyu muti wa Viagra ni abantu barwaye indwara z'umutima ndetse n'abarwaye indwara z'umwijima. Abantu batemerewe gukoresha uyu muti wa Viagra ni abantu barwaye indwara z'impyiko ndetse n'abantu bafite umuvuduko w'amaraso uri hasi. Reka dusobanukirwe umwanzuro mu gukoresha uyu muti wa Viagra. Ndizera ko iyi nkuru ibasigiye amakuru ku muti wa Viagra. Bitewe n'ingaruka mbi za Viagra, inama iruta izindi ni ukuyinywa igihe gusa wayandikiwe na muganga, bitari ibyo ukayihorera mu kurengera ubuzima bwawe. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa,
tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.